Manake nilikuwa nadhania kama ni mpaka saa vile ONG ingine, lakini kwa mshangao mkubwa tunaona kweli, mie personnellement mimi naona kama Baba Victor Kateba ni kweli ni kitu kile Mungu aliweka kuroho yake juu ya kutusaidia, ya kututosha mumaskini, ya kutupatia kazi, ya kutufundisha tuinuke na sie mu maisha yetu, na tupatie na sie bengine kiu ya kufuata hii Baba Victor Kateba alitufundisha. Maana yake ideoloji yake iko ya mzuri zaidi, na tuendelee na kuitangaza, kuipeleka kwa bengine, kwa sababu ni mambo moya ile haina bote beko naifanya. Vraiment mimi naomba kwa sisi wote pale tuko hapa tubadilishe mentalite yetu, na kama tunafuata ile mission Victor Kateba alituletea, tutainuka maisha yetu na majamaa yetu. Namurudisha shukrani mkubwa, na namombea kwa Mungu Mwenyezi amukinge, amulinde, endelee tena na kumupa afya njema, na apeleke mbali naye ile yote inaweza kuharibu kazi ile anatuletea ndani mwake. Asante kwa Mungu. Merci beaucoup.